Janada ni starting program na wusu say. Edi awre ho sem. Monye Ewrade. Means me be class na wodi. Eye muma ye nipa hunu se de asem no te emotion eye. Na so obi hwe na obi tia ye hunu asem no. Ate se papa say be ma TV susu no. So enye bibi nti. School fees. Enya awre ho sem. Ewurade Nyankopon. We are say be nko am say enkoto mere me. Be wi ase na ate akoto. Adwuma de ma be fa bi o. To fe akwade blazer foster. Nyame nhira mo. Mama adwuma. Eja so wate. Na de bie ni wa ewu Nyankopon timi nye. Wo ye niema no nyina. Yankase we de koda na wo so ntimi nye. Eti wo beye. Be pa cho. Unuya ba wiye ya wabeto ame o ha ubene wo ho adaworo yo madam se majuan beto am awura ho se male meni men koma eyede na yade ne ba ye ni nkomo ani no yade no na me ye ba don to hansa na bobu owu na me tu ukotu na bibi peregu mediwe se so doctor ko ani SOMPA FM anu free hono ye majuma ye ku yani ni dopa akofu meti moto so ameba na mi shi abidi kai eni bi hu top edi we se no so eno anu ena no so dum ye eno so dum se mo men koma sama so no minute wanso na Antonia minute pacha aya mo fa video ne ntoso ne yawese de wo ton su mi ni freni a oton asota ewurade Nyankopon ti me ni we free we no ye 209 Gana for papa we ni freni o ana so asota wo koton Edi abra kusem na we dey na utumi nante enti me kwa me tunu mu joint bia na ho za na mako bie be yisu no atwa edi aba ba se me kwa kujale na me ma nkwala ni hwie se me ho na me de pumai afa joint sa na me ko na wo yire wei pa jo me yire ho no yale fo yale pa nyame nko a ko wi eya asambe na odinam ase mo am dinam ne se ya ka se dinam ne se atiefo amu ame SOMPA mo ame na me mo bo asam no a de bae no kasam no ame de bae ne se me nanai kwaku ban one me puma mo ma kwaku ba metena asemaye e pa mo chew one me puma tembia me suma mo fa kwaku ba metena asemaye one me puma me suma no nti na no ayi yawa da be ene na awotwimi no suma no nya to pro station so nkoje ade o ma bi wo mena me sa empabo bi gu yanso ye ben street said ye mudi he ho empabo bi gu ko mu no fae en odi she ye no odi ko ye eje nya botre akora no mumbre na ni mu maye o santi mumble akora na maye eja to bo ase ne ye ni nkomo ni ye e pa chew o se onanai mumble akora na ni mu maye yesre mu ono na one ne ye bibia suma no ba bia eja ya ma one so kakra etime suma no o suma ne da be ya wa da be ni na otwumi no se onko di ade o nya to cruise station ho mena me o kono se wa amfa no pabo na obo ball o kire o ti na pabo bi aguye street ni musa atem yo mo prafa ho ti bi nipa na me suma no ho no frame se na mpabo na ehye wo na no obi se ne dia
And I'm say, Obisine dia say. Obisine dia say. Afraid was a bra. Ma memra. And the drone. Omo de no police station. Na me say na already a police station assemble. Na jo wo be so me nsa kakra. And I'm call no omo de me na ya tuna wo say de na tuna police for. Na me say me nana no wonya boni bia. No omo say mpaboa na egu amonten won no fire. Police ni bi ayere na ne dia no bia ba be wi ana de. Ena kola na ko fem mpaboa na he de aba ho no. Di ba bi anka wo wi mpaboa na di nka ba bi a wo tan de no. Obe wi mpaboa na ko de ba ho. Beka. Omo so omo ti ase no omo de no tom na nsa. Omo de akora ketua ito adult cell na nsa. Omo de no tom. Ba cho ja wona na o fie sai. O fie du nai. Omo de no tom ya wada omo yire me da. Du nai munyi. Ehunu. Ene ye de ne tom. Omo de no tom ya wada. Ene omo yire me da. Se omo se kwa du be ne de bo no. So omo se okoko fam paboa. Police ni bi yire paboa. Ti police ni no nka se mami ye ntua sika no dia. O ye 16.5. Ena mi busan se de 16.5 na o dia na ayro ka kire me se. Na ne oba no mo baage. Ya saso. Ena sadin ayi ba ko de ayi so. Ena anwanso ye hwie so. Nti wani wa kire no kromfo. Eja asem a wo ka no menti ase yi. Wo soma wo nane. Me soma no. Se onkoje ade mra. Emre me. Eno hu mpaboa bi egu fom. Ya ni mu wodo mo na egu no kura. Eja wo trese de be ya tiefo ne afo be ti asem na se yi. Eno sesa mpaboa ne hye. Enti wo okono na ye be ka se mpaboa na hye ne ye police ni bi yire mpaboa. Ba bi amesoma no ho no mo na police ni yire ne ne ma ayira enti na sa mpaboa ne ka ho enti e hye ne de na so no wawia ne ma okay afa na mate ase yi ti ano na ma ye chi ne kotu na ma mo chi no tu no mo se betu ase o mo se mentu 16.5 ansa no mama cry be o demu nansa e de na esi SOMPA FM ti o mo be no wa ebnada de twa mu na otwe ye kwa na o mo ka kire se o mo ahie na otwe mienu si ameti 16.5 no on be san be kira kola no ni se jamen so metuma ni amini obi a me so am san na madidi me konya 16.5 o ni se jamen si me ba be dwane ato a mo tiefo ane mo ahwefo na mo aboa me na mo akibia ma me mame nkwa kola ne ho kwa kuba eze sei achaye den siye Ajoni ya bobo na mina na flame so mami di na mpaboa ni gonji awo hali na me fa mpaboa ni she de mpaboa ayese zama fo mpaboa yi bitawo 15 cd di ni eja na botre na kura ne nkasa zama fo mpaboa ni kasagu mic num de mpaboa ba cha ko yese zama fo mpaboa ni mpaboa na eni na sini nyina bomu ni bi no ena negu ho ba cha ena wo fa she Achai. Tu say na heading. To me call station one na ma me no busa me say me nya mpaboa no we. Na me sini e bobo na. Ti me na so ma me na o hali. Na me fa she ti meka bia. Ti me twa mani no say. O si o fleni ku ni say wachi akola na o be sa ne man. Ne say o fle a police for ne say o mo de ka bi so na o mo de me call a police. No mo si dia na wafa. O mo sim mpaboa ni shem de masesa emu eni anwa eni side ni ti nana eniema na omo se yira na yira wo fan ende nimu asim emu ni anwa omo so wasesa na omo so ko sesa na fan ma ende na minimu asim bia eni edu ko tu mu omo do tu mu how many days I said 3 days says bachai ewen agu police station wo dem 3 days bachai na nipa dem bi bachai panifo papa fo panifo te seminar na mo so lai na edo so ko kan bachai eno mo si edi enti tu esika sen so me 16.5 na Ghana no yedru o ma foforo bi mu ana
ana ye Ghana ya na ye wo mu abi je mu fra lawyer bi ma ye ni 14 years anko juvenile match no na se mususu so ye kromfo a enye juvenile adult cell 3 days na se mususu kra so ye kromfo anya 48 hours na ese mu de ne court ba eni ma no ni mu bi ba che David de ne kura e sa no kwana mimi sheyin sai kwana mada de kura no mse ne ma na yira no na de enti na ya soma no obi mpabo agu abonten na tumi de una akọ ehimza ba che me de no na de bobo na tete na obi ansu ni wonum kamina now tina ma me fa pa wan she se bia nka me ko banka wa ba wuragu na se me ko asem wi si ye ti se so mse man fa 16.5 na ma de ni bisi omo sa ave fa me ko o me sabe chiwa ko tum achai agogo police station achai no okra commander na mame ko na so eje se edu madam asemu ya no odini o asemu ni dia no odini baba SOMPA FM na wo mo de wo ko commander nim pa joan ye chi akola no mo de ye de ne ko commander nanim wo mo chire ye no ebnada no na wo mo de ko ye ti eduru wo no mo ayesi ewurase no na commander mo wo mo je ye phone nyina egu ho enti me kura me kasa se me nkasa commander say come on o si 16.5 onu ade ayira ena nka o ye ye onu ade ayira it is 16.5 onu le mo nye dai muntua yasa wo san dia kola na kotu na me dia ho peprese me ne mate o si mi ntua dia mate a je so mu ja ya kola na ma me no wadamu nansa no mo ma mo kwan ma mo de aduane koma no aduane de o mo ma ye kwan o ma ye kwan me de bi koma no mo fight anto so a wo chi mansuo no 16 o di ko 16.5 no ye papa ni o ani frani ya wo ton asota ne nana akofa mpaboa bi a che park so ye si prosi ni bi yire se ne mpaboa na obi abewia ne mo ne na anwane ne sedi ti mpaboa ne hye ne de wono a yenti 16.5 ama akoro obesa akodamu nansa asemuni ti ejensuo no ya de kofa hin na akoton nsuo mi yi free dem ho a unza patano apatano otwa no ho no ona me de begu ana manfo adom me bro no so ofo na ja omo abeto ama me na ja mo di banya bi amode beto aduane adi ya me beto aduane adi na o ma we me ya de ni mai sao wangu me woyi na o se de ni mai sa no nyini sa wangu ntem to mo yen kwala o mu nyini sa SOMPA FM tena esa wona na ya na aye ubanu ya wona ne nam no bo ame kakra ye gusu aye pusu ahoma ne se ye benya ye papa lawyer Philip Atamensa na wa kire mre nu mu amaye kakra 14-year-old boy I dina kotumu na nsa no se de sese ye no. Hello lawyer Philip Atamensa. Hello mami mi gina so maje so yo be ma fefe na ho te sei Yesu adom me ho yo na mo so Erade adom ye nso ye ho ye pa na ye wasem bi wo ye ha yi papa bi frasante achema gogo or ye visually impaired on ne nana 14-year-old boy now see him say last 2 weeks or man nana ne so onkoto ade mra according to akola ne so do park so na say Sazamna ma from Pabway bi gugu hono fashe. Ena woman bi ani kuye police ni se mpaboa ne ye ne niema bi a ayera ne mpaboa ne ka ho. Ti wo hye mpaboa ne de ono ne wawia niema no. Na kola 14 years no ye de ne kotu mu. Adult cell ho 3 days. 3 days no aye omo se papa na metua 16.5 wa. Won be san be chia kola na kotu mu. Na kola sa no emra no kasen. di kan no me da se bebre na me fa konya su nchia watifo na me mbo mabaso wo edwuma suma mo ye
Janyo Biana or whisker on one bit me a can asam. Moya dear pa, more moon bia, which me a come was some mujin my mom. Now, said they will cry, no. Ghana and Mrani at the Ejuma. The Bia Mrao. A decline, no. SOMPA Nimpa said, Nimpa Unyanya. Okay, Nimpa Bia Pesi, no. So Unya Sama. A decline, you have a right to your freedom. Or right, say, Unya will find who did to me, Kobia, Upebia. Na Samba. And Mrana say, court to pay a bit. On the court bet Nancy, I say, you do ask a métier a boo say, would be for no. We are innocent. In the end, and random police for 48 hours. Say, within 48 hours, on final investigation, be out by the internal, the Mrama coin say, obey to me, at what for 48 hours. Yeah, can't become about 2 days. After 2 days, you know, I was all do coco jina. Court in him, and here generally. But then, a ban on Kuala, it will be a friend of Juvenile Justice Act. I say, and Kuala, dear, Emrano, and Yam, Emrano, or more year, Emrano, and your more Tilmupone say, a bit treaty Aqualas opinion. And the juvenile, your juveniles, your young adults, your teaching. Na edi kan akwala onya 12 years there emra hu nse ontumi nya bone mane ye so more than 12 years we are over 14 years 14 years and there wo kan but also omochi ni tumu for how long 3 days no edi kan no police ni na yes no utiamra di kan that is the first thing tiamra and then secondly so no say enkwala nimpa kubi ese ebo mo ho ban nti emfa nkola mfra mpanimfo even krampo no sakola eye bone a apart from certain ese we say no nkwa na ye allege say ono nkwa na ye nti eno no krampo ye mfa no nko open court ye work special court bi ya mo a we kura de ankwa court bi anu ase ya chinde na kohyem say ma metua 16.5 wa ye nya no na a police ni na okasa no ye ko lawyer judge na yes entini eja ye pese wu na nyame ama mutumi amu ni mu mra no ya amapone kakrama ye munchire mu na Ghana fo nyina ehunu de ekoso de atiene say dikan no police ni no wachi akola ne de atum more than 48 hours no krampo no etiamra asa ye petition se sia de betoro no enya sam kitwa mutrete papa ne so 16.5 no amma ye be sa be chi akola yi enu ti no mu di mirika o ma be dwane ato ayi o na nata mensa asre asemu wanfasika namba na che so mo ankasa ayo mo hu court ene judge for ajeji se boy ni wiaye eni nti no isi de omo ye no mfambra kwan mu aha eti media maker kire mo ne se ade ne be ye betimi de aboa akola ni papa yi wada woroma okay yete ne se me de maker kire mo ne se on betimi a petition sa police no ko attorney general see no de nasam kodan wo mo a even crampo no first of all omo de omo aye tiamra no ye be hwe no aka ho asem awie mpo ansa 3 days ye na ko hyemu no yes itiamra just say be on no person be take you on because we had woko court assemble na woko ka what do I say there's a saying say he who comes to Ekiti must come with clean hands wona wo pese ye famra kwanso di wasem no say we obi a wodi mra no so ogu mra no so even kwampo ye cast stealing so be wiade a wodi mra ba say o prove wo court okay aha nti megidi say bofidie kese megidi pass o mutie bi utie so munim de ye mamo a mompe bibi ma kwala ne papa no wo mo pe bibi kran compensate wo mo kran sana edru dan pade anim
because boy no take issue on as a complainant. The book you know who bet you police and police near my renti. So be 14 years, got them 3 days. Near say 16.5 to 23 so. Why met you our best uncle them baby age no. Would you Kaka Mexican says, oh, my number. Me patro Amura. Obi omu take action bi amu dem frame. Mati Miura. Nana kuma ntuni ye mu take action bi a o de on frame ye be hu kwan be fast bom. Why? Me da se nana ta mensa be ma fefa wasua de a woni mu nwoma. Ena sabre. Wo wa homa no so a wo boa ya kwanua sa wudo bi e mu ensem be kire ye so. Na wo ma no ba bi a ye wo no no. Nipa no bia famra hye ensem kobre wo be so ampa fio. Aprosifo a ye mo ye ho ba no. Hwede binom na omu nyina eyo yedu madam be ya no wa ha ye di for mo we man mic ni wo ehwe ba bi no so hwe ba bi ya asem e just yedu madam wa asem atwa to a wo ka kire Ghana fo wi ase nyina etie o kam kire wo yo me da atiefo wo mo ofre ye nyina ase na me da mo nso mo ase na manfo mo amekakra mu ajasi edu kakra na ajasi edu bre ajasi edu oso asota etiefo Nyankopon kama akuma na munya madoye kakra ase mu tweto ha no ne bra ya de ne bae no mu de tuwa na mo kwa ya sabia no ne ade me ko doctor ago se doctor ago doctor me ko na se de o mo kan me ni no o mo si we no guna de nko mo beyi na me si de ni mo mu yi ma de mo na me de ma de kwada kam na mu gura ye we many amani be we face ade se me de wo no mo di me duru nko na me de gugu so oh we ani me tie me na me hwene mu nyina so ne nso oh obi anka wo ye wadwuma ya me ye madwuma ye madwuma let's say wani na bronsam ani sa because bob ase we na bidie so ka ei mo se me nkoma na jana unkwa asore sana ya de konya sorry ko Fantin Christian Chapel eno wo fa he e wa gogo sana ya de no beba no na de ko me ko ya asemo me ko ei ye nyina ye tie sompa wa just edu ye show it ya ni say no ase ya wie mate ye be frɛ kire beba no eno na ya na do so mate ye nim say ya fo na a wo mo hwɛ ye titru ni amanone fo no o mbeba be video yi na obi be frɛ so opeso ye wadoye ye nim ebesi ti wo bete ya ho asem Ghana hakora eno so ko ni bi beba pa cho ye maame na wo ba no mfa ne details na mayen na ye hunu de ewom na ye nya ye papa yi kwan na wonko nti ye ja kwan nti di form do be kwani mu wona de wo bia no why yo me da mo asinya me ntira mo yo me ntira mo nko ami emi Kevin sonisa yo mo vanto ne so maye na nipa hunu se no kore ya camera 4 ejana e kro no awe wosem o yo di form man se wase mfama ne fafa ka eja minu ya baba kwa mne hanum se fafro kai why amen yo amen oh amen ka ho ya awe wosem rati